mi chen khat te chuan kan kopui tur ten famasa an nei ani ti shereng chungin kan nei luya ma se rei lo te nuwa an fabik te chu en shangin huphurna hlirin kan khat le a shelok sa lo ang mai omin kan thik le ema kan mil le thei thak chin lo chuti line Cambridge Minnesota a nu patwa khate in nei na a mawin thutiam na anei zet chuan in nei chimakal khom mi pui mai baka apasal tur le afapa teril ru akhoya anbianga mituya luan pha Vanessa Lynch hian pasalatan Craig aneya pasalatan na athan Craig hian akopui masalaka fapa kumkomi Henry ti chuaneya Vanessa Lynch chuan apasal Craig fapa ma chuan apa chau anei lo tur thule ani po fapa ang chia a en tur thu in nei na pung khom mi puite ma a chuan ashilani Henry ipian tira he khovel eng ilo mu masak ber khan ikianga ko omlo ti ka sia ma se tu na tang chuan ka fapa ang che in nu mi ta changin ka en che a ka mangai che ani ipa tan nu pui chatak kanianga itan nu chaber ni turin ka thei top ka chwa bokang ti in Vanessa Lynch chuan asoi chuak an fapa Henry chuan anu tur Vanessa lam chu lung cheta ka panin akwa vongvonga he thil thleng lai video rel ru khoile lomom tak ni boxi hi in nei chim tu te chuan video in an lo cover saka heng video te hi andar tani Vanessa hi Minneapolis Minnesota a nurse na thok lai ni a apasal tur le afapa ma a thu atiam don khan azam ru hle a achan chu apasal Craig fapa Henry hian engtin nge alo don son don ti ashilok salwa in ne chim tu te ma a atizak pal mai zo kang ti ahlau thon thu soiboka ma se fapa Henry hian aril ru dik tak sha in nu dik tak anga apom theinan he thil hi ati nge angai ati ni Vanessa le Craig ti hi August sang ni som pakwa dai to khan an loin hwal to a amai ro chu shipui leng mek wangin anin nei lok thei talawani Vanessa chuan thisina in zomna an nei lo wangutin chungkwa anni na adal pha tur anilo ti chu pom dan ani a pasala nei ni po hian apa dik takle apa shon te chu a in kailu tir nge nge ni Delhi's Mongolpuri area a mipa kumsom pariata upa chu tha ani a miswalte mannan hian police te po KM sanga zeta thui antlan angai pha police te chuan mipa kumsom pariata upa thatu mipa pathum te hian an chian pa Santos Prashat an tha chan chu a jacket ho a phal lo wang ni in an soibok tual tha chana chuan a hawin a danglam hle ni police te soizel danin mipa pathum te zinga pakhat hian a jacket ho adila Santosh hian phalbik mai lovin anun na hialin ator pha ta ani inti buaina a thlentu ka Santos Prashat nu chuan afapa chu ina alo hon lo thule investigation nei turin police ne na athlena afapa mu ani nun ber na te mi pa pathum te nen mu ani thu te chu ashila police ten Santosh nu thu soibo zuin an colony Mongolpuria mi pa pathum te chu an zong ta a ma se an lo tlan bo man police ten miswal te hi sezol chwa mai lovin an tlan bo ti an shiat nuwa an zui ve ngal wata midang hne na thu thar an shiat danin miswal zinga pakhat chu Kanpura api muturin akala Kanpura police te an thlen hian alo om le lo Gaya Bihara mu ani thuan dong le a Gaya an thlen chuan an om na mun chu an lo chwa san le chia zela Agra achanga Rajasthan thleng an zui nuwa an man thei chawani miswal te hi Prince Harshu le Javid te an ni a man an ni a police ten thu an zofia chuan anin puang veta a an soidan chuan Santosh hian jacket thar moide umai neya a jacket chu hak sak ve an chak em wangin ho sak an dila anila chuan alo phal mai big ozong silova chumi nu chuan chema vitin tuilwan kora arwang chu an pai tak thu an soini thu zo fiana an nei nu hian Santosh ruang hi zon mu ngalani a he twal thana hian mi pa pathum te hi engtiangin nge shem na pek anni don te ro puanzar alani lawani
voi manga sumdon na nei tu US reality star pakhat larzui zet kha kan la cheu ngeyang Connecticut a cheng Stephanie Moto kumsom ni pakhata upa hi avoi shala tluang taka asum don na akalpui nu in damdo ina shwai ngai khopa awom thu shiat ani New York Post in atarlandanin Stephanie hiana ombora na aneya athok lambuain heart attack emo stroke neya ain ngaya achan pakhat chuan damdo ina akalpui ta ni Doktorin ataksa harsan na omchu an enfia thwaya blood test le EKG te anne changin Stephanie Moto hian asum don na athanlen chauzel theinan avoi khol tam adu luata voi pe chuak theitur chi beans le artui vel alo eina salutuka chu chuan ataksa hian harsatna athlen pha tani taksalaman na le harsatna ato nu hi chuan a in mu chuak veta ani che kangchu voi shala asum don na po chu chol adu thua puang halbuk Stephanie Moto hian reality show pakhat 90 days finance achangin mi te shiat a hlo chhochana YouTube mangtea in thelar zui zelin alarna ber voishal hi nikum November thla achang khan abeitani tichuan a voite chu saidoi uma da in jar khat zel chu India poisa a cheng sing sari sangli in ashal shina chol kar khat chungin a voya chang hian US dollar cheng sing a chuang a muchina avai in US dollar cheng noi ni lai a hlo chuak to November thla a voi ashal chua chang khan mi te hna changin fakle sel na ba ka thitura vona thleng te pon adon pha hial thu asoini Khovela hian mi maksak le mi chung chuang bik chu anlo om nge ni ti he India mechia hian aron pholang le ta Assam ringotin bas chhong ni chu hnukin world record asiam ta der mai India rama meche chung chuang Asha rani chuan asamin bas lian chi chhong ni nei anuka aming chu Guinness World Records bua zialu ani vetani Asha rani bas nu hi bas lian tak mai ni in keji sing khat sang nia rit ania meche sam ringot manga han nu atan chuan thil ti chi zia zang ani lo ti kan shethiam mai na rin om Asha rani in asama bas anu kal live video hi social media lama chuan adar na sa lebuk tuna hian Asha hian ritsoi lama theina chung chuang tak anei wangin Guinness World Records pasari zet a hau mek bokani thil thleng wang tak le nutam takin ton anchak em ani a doctor tengei po in hetiang thil thleng hi shia tur om zen zen ngai lo thu an soi hial reng bok California cheng nu pakhat Fatima Madrigal hian fa atan phir shinga ma se fa phir te hi phir ni chung si in an pian ni le kum a in ang mi alo kum hlui thla zan December ni somthum pakhat sakni somni pakhat khan Fatima hian nawa veya phir zinga au pa jok mi pa Alfredo hi dar som pakhat le minute somli panga pianga anaw mechia Eileen hi sakni somni pahnia apiang ve che thung kafa phir ten birthday shan an nei tur hi makati in kong le lama chuan anuam dang dai reu phian mai ti in Fatima chuan asoini Eileen le Alfredo te hi anin thlauna minute som panga chawani bok nawa nei na damdo in Nati Fidat Medical Center te chuan until ton hi adang dai ema wangin phir u naw thalak te hi an pho chuak na sa hle phir ni si a pian kum inang lo hi 1 in a 2 million chance khopa wang ani thuan soi ve hialani Fatima te chung ko doctor le naw chhar tu Dr. Anna Abril Arias po in hetiang thil hi adam chunga avoi khaton na hial ani alotive boka Fatima Madrigal le Roberto Chujilo tenupa hian phir anei ma hian fa pathum meichia pahni le mi pa pakhat anlo nei to bokani US state a hian kumtin phir noi khat le sing ni an piang zi anga chhut ani a ma se heng zinga hian pian kum inang lo ero soitur anwang le thung khowot tak le vur tlakara kalsan tur hian afasen piang hlim deuh che hian engthil nge ti swal anei ashing tu hian arila ra nge hi apom theng khang lo ti na emni ril ruwa zona apiang hnem hle mai kumtharni taka khan Fairbanks Alaska achuan naw piang hlim chu cardboard chunga nut chia kalsan ania
Alaska State Troopers te tarlan danin nau te char hun hi chonudar ni vel ni in he nau te muhma saber tu Fairbanks sa cheng Roxy Lane chuan nau te a hmu hlim hian blanket a in tuamin abula chuan lekha thuziak alo ombok ni na soini lekha chuan khongain min puiro ti in bula in chana December ni somthum pakhat sangni somni pakhat zandar ruka kapianga kapian ni tur ai ma cholkar som pani na khovel eng mu in kanu in cholkar somni pariat na min neya min en kol tur hian min shing tu le kapi le kaputen poisa le e tur an nei lo he thil hi andu le tumreng wanga ti an nilawania kanu phei chu alungai lu tukani khongain mga itaka min en kola min kwang kwa theitu tur min mu sakla kaming chu te shona ni eti in lekha chuan alo in zia kani ashisel na din mun en fia tur hian damdo in nai ber panpui ngalani a State Troopers te chuan naute shisel na acha thule achunga enghar sadna ma athlen lo thu an lo nem nget zui bok thil thlen la hian temperature hi 1 degree Celsius ate atla niam china naute piang hlim tan chuan avo chatik tekhle ang ti achiang reng mai tin ashing tu te hi an kum alano panwangin safe havens law hi an shelem lo ni na langbok he safe haven law sa hian an fa en kol na har satna tok nu le pa te chuan an fa te chu kholaya da top lovin hospital biak in fire station le police station ate an hlan chong theani mi fa te hi zong an lo pui riap chin te e California cheng mi pano pang danglam tak kum som pangale ko upa chu college changin a graduate der to Jack Rico hian December thamai khan University of Nevada Las Vegas changin history a bachelor's degree aneya UNLV Facebook page chuan Jack Rico chu University of Nevada a graduate zinga graduate theino pang ber ani ti antar lang atet lai chang to in Jack Rico hi midanglam chungchuang takani a kumli chungin degree panga ane theya kumsom pathum mi ani in degree pali lai akol to bok kumsom pakhat mi ani in anu Andrade chuan homeschooling zirna akalpuya ma se fapa mi bik tak zirtir tur chuan aphak lo na cha a atan zir tur thil thar po chop chuak hlei theilo Fox News nena chuan afapa chu ama ai ma po a smart zok thule midanglam takani ti ashil kumsom pakhat ani hian Forlenton College placement exam ma chona K-12 bridge program a offer mua program a hian rin phak ba ka a score sana wangin college authorities te chuan college level course an langkai ngal mia kum ni azir nu chuan associate degrees pali lai nei the history social behavior art and human expression le social science ate degree ahmoni kumsom pali mi ani in UNLV at chuan Rico hian class achana December ni som pali sangni somni pakhat khan official takin a graduate ti an puang Rico hian he hun thleng tur hian rim taka abe thu soya azir na konga thlop le boypui tu te professors a classmate le anu te chunga lom thu soya ahma hun lo om tura master degree lo chwa nge tum thu asoi bokani he thil thlenga hian medical thiam lo po ani ve thei thowa chuti rualin thil makle danglam tak thlenga pom thei mai chi ani thobuk December ni somni pasari khan Brazil state Rondonia a chuan meichia kumsom pariat mi in nawaneya ahminga tan Augusta sti phwasak ani buk nima sila doctor te chuan he naute hi apian tur aya ma thlasari apianga anun na chan theilovin thisa in apianga ni anti talan dani naute shing tu hian nawa pai ti in shelobo damdo ina hian anom samlo wangin voini lai kala in lama a ho nuwa chuan medical te puina telovin naute chu anei ringot maya nawashin nu hian damdo inan panpui le ani nima sila damdo inan thlen chuan staff te chuan anaute chu aboral ti an soizui ngal mai sia doctorin naute thito a apuan fel hi arwang boy som turin funeral director chu akawa
naute la felin phum tura an buat sai lai mek chuan maktakin naute chu alung aron phule a rang takin damdo in NIC wa shwailu ngalani naute hi andin munpon thatlam apan zela anu hi damdo in atanga chwa tir ani to bok naute pi chuan akeli akutte po ati cheto a alung phu po apa ngai to tia soya naute ngai sakni lole chan tum na omlo lutu ka wang khan naute pi chu athin rim hle nge hemi chungchang hi civil police le the public ministry of rondonia chuan chui na thokin medical lam thiam lo wanga thleng nge ti investigation an nei tur thuan puanga health department lamero chuan damdo in an thlen pui khan naute hi athi to ani ti in an changve tlat thunga department spokesperson po in thilmak takani doctorin athi tho soi khan engma fello omlo vuitura in buat sainan kalpui ani mek lain alung hi aphule chi ani in asoive bok nu mangai na chuan afate mangang le thabar taka an om chu athlir ngot theilo anon na hial po chan huamin afate dam kho chwana tur ani don phot chuan mei alkara po ni se engma in adal zolo US state Michigan a chuan chung ko chena in pakhata kang mei rap thlak taka chuaka in kang chunga afate chu tangin nu berin kang mei kara afate achan chuan lama hian ataksa na satakin akang chia ani firefighters te po ahmun an thlen chuan mei al hian in chu alo tuam hlup to a ani po in nu in afate ven himna tura athil ti chu huai sen anti ziale alung chha thlak bok thu an soive hial nge mikala vashian first second le third degree burn tuarin ataksa za somruk zet chu akang chia a damdo ina rang taka shwaini in ataksa hi akan na sat em wangin surgery nei turati ani bok tiup wa sakin chong po chong hlei theilo afa pa po taksa munchen khata akang venwala anu fa hian skin graft surgery an nei angai pha mikala vashli afati chunga vandwa na top khok athlen nu hian anpual hian chanpuina tur GoFundMe page hon sak ani a nithum chungin US dollar noi khat singli sanga zariat somnga proklai chanpuina hi mi in phalti achanga mu chwa ani bok ole engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha ni le ri mai sila video dang ngai nom le bengwar thak tak nen kan lo kir le thuayanga min lo thlir sak le cheu donia tlang au channel lo thlir chen tu zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule